Lunglei Municipal Council in Thlanpui masapera vote tla te chu naktuk April ni thum thotani jing dar som atangin chiar tan ani dona vote chiar tur hian ro man na engkim pe fel to ani LMC in Thlanpui hi March ni somni pakwa khan nei ni in electronic voting machine manga vote thak ania LMC huam chunga polling station somli palia vote thak ni in vote tla te hi ven himna khau tak noya saikori hola strong room ada ani naktuk jing dar so atangin vote hi chiar tan aniang vote chiana tur hian saikori hall ground floor counting hall pangi siam ania counting hall number 1 table som pangi da in ward number 1 2 3 4 le 5 te vote chiar anianga counting hall number 2 apo table som pangi vek da in ward 6 7 8 9 10 le 11 te vote chiar aniang LMC vote tla te hi round ni first round le second round a chiar anianga first round ward number 1 2 3 6 le 7 baka 8 te chiar anianga second round ward number 4 5 9 10 le 11 te chiar aniang LMC in Thlanpui zo taka hian voters singli zanga somli pariat omin mipa singkhat sangkwa za somni pathum meichia singni sangkhat zali somni panga an oma postal ballot tiamin vote singthum zale sompakhat atla vote la zongjong hi zazela somsari pali point pani paruk ani LMC in Thlan masabera vote chair naktuka nei tur hi lunglei media rang te chuan live in an pechuak don ani